ٹاٹھیو بچو سون أزیُک موضوع چھُ مخدوٗم صٲب رحمتُllahi علیہ. گۄڈٕ وٕچھو أسۍ کینٛہہ لفظ. لفظ چھُ اعتراف، تصوُف، شریعت، لوٚب روزُن، تیٖر اندٲزی، لور روزُن. ؤلِو پرو. حضرت شیخ حمزہ رحمتُllahi علیہ مخدوٗم چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ پایہِ بٔڑۍ ؤلی اللہ. تِمن چھِ محبوٗب العالم تہٕ سُلطان العارفیٖن رحمتُllahi علیہ تہِ وَنان. زیادٕ پَہن چھُ مخدوٗم رحمتُllahi علیہ صٲب ناوَے یاد یِوان کرنہٕ. تِم چھِ 900 ہجری منٛز زٲنگیٖر علاقہٕ کِس تُجر گامس منٛز زامٕتۍ. باب صٲبس اوسُکھ ناو عثمان رینا تہٕ ماجہِ مریم. مٲلۍ ماجہِ اوسُکھ حمزہ ناو کوٚرمُت. یِہنٛدِ خاندان منٛز چھِ پتہٕ وتھ ناماوار سِپاہ سالار، حٲکِم، عٲلِم تہٕ عٲبِد ؤتھمٕتۍ. مخدوٗم رحمتُllahi علیہ صٲب ٲسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھَے خۄش کلام تہٕ پٔزۍ جٲرۍ. آوارٕ شُرٮ۪ن نِش ٲسۍ لوٚب روزان، خاموشی تہٕ تنہٲیی ٲسۍ پسنٛد کران. گِنٛدنس درٛۄکنس ٲسۍ نہٕ زیادٕ لٲرۍ. دپان تیٖر اندٲزی تہٕ گُرۍ سوارِ ہُنٛد اوسُکھ لۄکٹہِ پانہٕ پٮ۪ٹھَے شوق. کم زیادٕ عربی تعلیٖم آیہِ گرسٕے منٛز پرناونہٕ. اتھ زمانس منٛز ٲسۍ سرینگرس منٛز 2 مشہوٗر خانقاہ. اکھ اوس سُلطان حسن شاہن شیخ الاسلام بابا اسماعیل کُبرَوی سٕنٛدِ ناوٕ تعمیٖر کرنومُت. اتھ ٲسۍ خانقاہِ بابا اسماعیل کُبرَوی ونان. یہِ اوس پکھرٕ بل ہیوٚر وٲرِث خاننِس چاہس نِش. خانقاہ اوس اکہِ مذہبی درسگاہ کِنۍ تہِ استعمال سپدان. حضرت مخدوٗم صٲب آیہِ لۄکٹہِ پانے اتھ خانقاہس منٛز دٲخل کرنہٕ. امہِ کِس درسگاہس منٛز پوٚر تِمو أکِس ؤرِیس قرآنِ مجیٖد. فتح اللہ خۄش خاں اوسُکھ وۄستاد. امہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ کینٛہہ لفظ تہٕ یِہنٛدۍ معنے. لفظ چھُ اعتراف کرُن. امیُک معنے چھُ مانُن، اقرار کرُن. یِتھے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ لفظ تصوُف. امیُک معنے چھُ علمِ معرفت، روحٲنی بصیرت، مذہب اسلامُک روحٲنی فلسفہٕ. بیٛاکھ چھُ شریعت. امیُک معنے چھُ قرآنِ مجیٖد مُطٲبق اسلامٕکۍ قونوٗن. بیٛاکھ لفظ چھُ لور روزُن. امیُک معنے چھُ مٲل برُن، دلچسپی ہاوٕنۍ. یِتھے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ لفظ لوٚب روزُن. امیُک معنے چھُ دوٗر ہیوٚن، بیوٚن بیوٚن روزُن. بیٛاکھ لفظ چھُ تیٖر اندٲزی. امیُک معنے چھُ تیٖر چلاوُن، تیٖر لاینٕچ کھیل.